Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Hey, namuntlha of course hi ta hi kha hi vula hi beef leyi yi komba ku se yi continue between Gagash and Mayengani the president. Hey, impela ya magaza yi sukile. So previously endle video mi ta mi yi voni vo tala laha swi ti kombeni na ku Mayengani the president ya beefa Gagash hikuva vanhu lava nga na conflict. I'm still trying to understand ku kahle ka conflict leyi yi te xinjhani. So loko video leyi mi nga se yi vona ta vekela link ka top comment. So ka siku ra namuntlha ra the 18th of September na ha scrolla loko na ha scrolla ni fike ni hlanganisa hi this post yi ka fika yi tsale Gagash laha. Hey, so Gagash fike ni tsala kumbe ni endla gig yo loko ku ba 00012 o'clock ku nga ri na vanhu ni pfula ku ngheniwa mahala. Lord a ni se fika kwalaho ni kombela ku ka ni nga fiki, so believe a wu tshembi ne. Yeah, so this is actually a beef against Giyani Refill Up Stadium ya Mayengani the president. Of course kwalaho ni ta kha ku famba ti-images ta le Giyani Stadium. So loko mo tsundzuka kahle that event yo a nga na vanhu loko ya ha sungula, it was very very strange na I was surprised. Ni endle na a very very long vlog trying to understand ku humelele yini. So in other words, Gagash i le ku beefeni ka Giyani Stadium la a kombisa ku le ku pfuriwe ti-gate hi 12 o'clock yena mpundzu ku nghenetela vanhu for free, hi leswi a kombisaka swona la. Yes, mani ni ndzi beef guys, na swilo leswi ni kha ni ku swi hlayeni swilo leswiwa i beefa Mayengani the president hi yona mhaka leyi. So a ni tivi ku ntiyiso wu nga wu ri kona kwalani na but hi vuye hi vona loko se ya nghena Mayengani the president somehow ku ve ku tala swinene mani ku mara before yi nghena vanhu a va ri scattered around all over the place. Ma yi vona most the place a yi ri njhani before yi nghena, mara loko se hi languta loko se yi nghena se a ku tele swinene kwalano. So ku hi Gagash la i le ku hlamusela ku hi 12 o'clock a pfule ti-gate. So n'wina mi ri le, I think guys swi kahle mi va honest, mo hi byela if there is truth into this thing. Ku pfuriwe ti-gate hi 12 o'clock na ku nghenisiwa vanhu for free na mi nga hi hlamusela. I wish I was there. Loko a yi nga tlasha na ya le event leyi la inani ya va Gagash ya le Kra Lounge i nge ni ri leyi nge mina mi report leswi swa straight. So unfortunately I was not there, so n'wina mi ta hlamusela ku pfuriwe ti-gate 12 o'clock ku nghena vanhu na hi ku Gagash i beef hi swona la. Guys loko ku ri a mi nga za subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe.